Ya anak bicu taruh botoi tamak mana. Marukai Ustaz pesan nih anak-anak jungkiri taruh jungkiri. Nah guling alena alangi doi kadoi mulai jamu guling alena. Namanya anak-anak. Engkau tahu coba tomat alini dah culin anak aga ye nenekmu lagi nak jago riolo apalagi kok mana kau bicara makoro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله على كل حال وفي كل حال. الحمد لله الذي رفع المصطفى مناصب الإنذار والبشرى وجعل إسراه من مكة إلى بيت المقدس في ليلة واحدة آية كبرى. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد المرسلين إمام المتقين محمد بن عبد الله لا نبي بعده وعلى آله وصحابه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'du. Saya hormati Al-Mukarram Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Bapak Kepala Desa kita sama hormati. Saya senang sambutannya Kepala Desa. Jangan takut kepada virus. Cocok ya roba mega tu masa buat tapi tak tawuri beta boleh. Pak Desa jangan takut, silakan beribadah. Cocok ya roba. Kata tahu nabi tak tawuri beta wina deh pagak kita ya tahu rapa-rapa di masjid deh gak. Jadi tidak usah takut, cocok ya sebutan. Ketua panitia saya hormati, imam masjid, tokoh masyarakat dan pemuka agama, ibu-ibu majelis taklim, pribadi Ibu Hajjah Maryam yang 3 kalinya saya masuk di TTAJ, 2 kali dia telepon saya. Waktunya juga malam perpisahan pensiun, sehingga tadi saya bilang saya mau mampir di rumahnya silaturahim. Anak-anakku sekalian yang masih sekolah di Sanawiyah, Diniyah, dan juga para hafizah, bapak-bapak seluruh yang hadir tanpa kecuali semuanya saya hormati, saya muliakan. Narek ko nawereki umur malam pepong Allah Ta'ala di nagende na 20 nari utamaki bulan suci Ramadan. Ya pak tanggal 2 ulang 4 kira-kira sudah Ramadan. Jadi sulam mani lebih kumalampe umur sabadena risan rasanya jalan. Kalau sakratul maut muncul ajal tiba, malaikat Israel malakul maut tidak pernah pilih kasih.
pejabat labai, rakyat labe, tau sogi lentoi, tau kasiasi, macawau muruna malolo muruna, matinulu masumpajang yang nagatakun teler, yang napoli aja lengel labeki, kedai benena nabita, Siti Khadijah, asana ona Fatimah, ye ummi, sepawangnya bamuna, pak masiri kaya, ikona pawangnya bamu, bituanna pawangi nabita, pawangnya bamuna, aga ummi, nasengiar suruh betulina pake, baja sangadi kupole aja leku. Maelok kanaku yaro suruh benda suruhna Allah Ta'ala yaro pak bukuku. Jadi saya ingin dibungkus dengan surbannya Rasulullah. Setelah surbannya Rasul baru dibungkus kain di luar. Aga yaro baraka. Jadi na perhatikan nama tengah. Melo dibungkus surbannya Nabi Ta. Engkau guruku pas sengak pertama lo Mekah Amirullah iya kuat pakaian ihram yang engkau pakai ukup di padang Arafah nareko lisu ko piara madece ni taruh madece narekongka si ajimu milawi alani doi musturlah melibarui magi kuat nasede narisen rasanya matinge iya naro di bukurako purai mu pakai okko di padang Arafah sabang kabaraka kutu. Magi ko ibu-ibu pakai puratan okko po. Dema dipakai di lowongan. Baraka. Ya Allah. Akhirnya kita ditomate. Syukur ki kumate ki kung kana di mundri maca baca Fatihah nan niakat tomatuan maca baca kulan lawada nan niakat tomatuan na isa na baca Yasin nan niakat tomatuan baca ya Quran nan niakat tomatuan masumbang ikuri masigi nan niakat ngya palan na tomatuan na maca kapurat telepon, halo Amirul Amri, yo saya kenapa? Nah saya ada di pekuburan Ustaz, apa yang saya lakukan? Maka nak bacangi Fatihah, nah selentuk morok, tahu kajili-jili tu aku tanah ye. Pura do di budak bacangi Fatihah, nah selentuk morok Ustaz, maka nak makohe. Udah mu mata pe si sengi ko na mate na ku baca ko Fatihah ya ku de na tulis suno keberatan asa sambaran na Ustaz iko sambaran makutana ko di pawa ko menantak ko si sengaja makutana baca pumicung bangsa ye na sekangan Ustaz ya silo na Pak Guru kangan Ustaz di Fatihah itu kan ihdinas siratal mustaqim bituanna tunjukilah kami jalan lurus. Kalau tunjuki kami apa hubungannya dengan orang mati? Nah tunjuki kami. Oh sota tong ye. La sota ye ini salah sota ye. So tahu. Mustina ro tanalika agar dalelena baca Fatihah buat orang meninggal. Ada mau pasti kena bituan. Pak guma pasti kena bituan. Ada si cocok na bituan nama agani. Kalau kau pasal ini, itu kau pakai agama tanya akal dalele. Nabi di nasratul mustaqim na isa menantan ni. Lo mengaji Allah. Sisana lo kayu umroh nyasari. Denai tailalang ilisuko telena. Takbe.
Tapi naisang ibituan na ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan lurus. Polisi na ko binatanay na sa oy polis. Ihdinas siratal mustaqim hotel. What? Tunjukilah kami jalan lurus hotel. Melambat anda polisi ya, gaya. Naulangi sih, oi polis. Ihdinas siratal mustaqim. Kata polisi siratal ladzina an'amta alaihim. Aku dah kusota itu. Sesenat tama ko kamera na hotel na di sini sepalu ay lampu. Ya sirpa sering na ren kaleni service nagtatama di kamaraan. Na panajelok po lampu na sa Syekh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bituan na mati lampu oh lasata. Iya na lo anak tamat sekolah di dinia, sekolah sanawiyah DDI aja na taalay robat terus. Ya, kupuran koran na tahun na sanawiyah alia macan itu karena naisat tuh. Jangan tulis malay anak ta. Pesantren ini cocok na ro. Pagkapalai. Iya tuh anak apalah kurangnya, temako pun na tomatoan na tuh. Ubaca ko di riwayat te, puri Nabi Isa mula ko kuburu barangkali ngay sa dateri, malah ada ilari. Sisa na baja mulai de na kaga sa dateri. Pagkutanan ni Nabi Isa na sangopwa, mula ka diwending ka sa dateri. Engka balasan suara. Kemarin disiksa dalam kubur, makanya kau dengarkan suara tangisannya. Tapi sekarang dihentikan penyiksaan. Sabab engkau anaknya melangkahkan kaki keluar dari rumahnya. Jokai baca kitab suci. Bitu anak lo mengaji. Dihentikan penyiksaan orang tua. Agak nampak kanata maka kepala korang. Apalagi ku 30 juz, Masya Allah. Masoli angkat na ya 30 juz. Soli. Ika tawa ko mapala 30 juz. Ibu-ibu kadimundri mapala 30 juz. Akalimata si nawi tetap patah. 3 juz mi kapat 3 juz mi. Juz alpokat. Juz sirsa. Cocok ni roh. Nena kepada upet tema alia. Ode di sorong macam imam. Nah baca Fatihah teman-teman. Nah baca Yasin teman-teman. Kita tahu makada Ustaz mager ko tahu mana dibaca Yasin. Cocok nih. Engkau tahu baca Yasin polisi mamparang. Magi mu baca Yasin. Moloran ni mata yang muremu. Laku rapahat to ye. Dega ada hubungan Yasin dengan kematian, dega ada. Makanya aku tak baca Yasin, teluri lau di puangnya, maka opo ngala tala, barakat na Yasin ku baca. Narikola sana ya weela sapat campuran, nasabarie nasalai wilino, werengnya lomong, masaranya wana tumunna, siti. Yang kedua, wang barakat na Yasin ku baca. Narek kola sana ya kempalalam macengke madising sehat macengkeri ni puak madising puak 2 3 puang marakat na yasik ku bacay narek kola sana ya mancayu palolo polri sining na dosa atas salana wereng ya sak barakat tarimay paccobamu puak magi kejadian salah satu. Narek ko mate, malomo. Kudena mate, melo madisi. Kudena mate, dito na madisi. Taro malasa. Sabak palolo dosa purana-purana pegang. Makanya pagluta Imam Ghazali Hujatul Islam dari kita ya ulumuddin. Menengewat din rilau lasai. Ilau na mo malasa. Apa narek ko malasa ko? Tetay na hoki malay pahala duha, pahala tahajud. Pahala berjamaah
Aro cuma de na wadi di lau malasa de na wadi na kia kuna kenai lasa na sabara mua temaka batuana pahalana ya na rekko to malasa mau to ni pekoga pedina de na wadi milawa matinin aja to makadawo po mate sisena de na wadi makadami Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Oh wa tapatuoka narek kumadece magelo makasi makanja itu oi na mate. Oh wa tapamate na narek kumadece magelo makasi makanja mate na tuoi. Bituan ini bawa puan. Sekiranya hidup itu lebih bagus bagiku daripada kematian, hidupkan aku. Tapi sekiranya kematian itu lebih bagus daripada hidupku, maka wafatkan aku. Bituan ini manipuan. Kegaya makanja putu. Ya Allah. Jadi papi pacing. Sabak dena wadit toleturi pongala tala kudena mapacing. Ia tulah falam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dari Allah. Betul, dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kami raja'a, raji'un, kembali. Kembali kemana? Mau kembali kepada Allah. Oh, tunggu dulu. Syaratnya kembali kepada Allah. Mapacipah. Pongala ta'ala pong macaka mapacing. Dena ni suri pongala ta'ala kutania ata macaka mapacito pa. Jadi rojiun raja kembali, cocok ni kembali, tapi kembali kemana? Melok lisin pongala ta'ala, iseng yelo aleta macaka mapacimuki ga. Ada 3 yang mesti dibersihkan. 1, pacak kaki pacingi hubungan kepada sesama dengan cara minta maaf, minta maaf, minta maaf. Aroh? Pacingnya si sumpunget daripada tatau nasabah ari lawan dampeng. Apalagi anak madoraka itu matonna napa rajiun mau kembali kemana? Dena tarima pongala ta'ala sangadina macaka mapacitopa. Anak madoraka itu matonna mau belangalin rona suju de to na tarima puangi. Tongan ni lisu tapi salah lama na lisuwe. Na bombe matuan na gara-gara doi arisa manet tua gaya. Makanya pagluta Imam Syafi'i narekko suami istri pura majenne na sigettu oli batal jenne na nakia kumanettu na matua de na batal magina de na batal saba iya rumah tua ta pona engi baineta mapade launa indota mapade launa to atta jadi dia geser aja deh. Jadi jaga ke madoraka di matuanda. Api pacip patana peletu di ponge. Nabi tamang mujul di ponge latala di pacing rawana jompi ulawenge. Jadi aro subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mapacing ni po nga latala, po palalengengnya tan na risipoloy wenni. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Boleh di masjidil haram di Mekah, na loka di masjidil aqsa di Palestina. Maka ko ada passa ya leta mengunjungi telu masjid. Masjid Haram di Mekah, passa jadi leta. Masjid Nabawi di Madinah, passa ya leta. Masjid Aqsa di Palestina, balukan ni ko to galung na kilo kato di Masjid Aqsa. Na kita koro batu non roye na bitta makaleja na pamenre koloni de asa di batu tagetunge. Ya ro batu makohe. Tarla batu lakpa. Di lorong di ro adene ne pule langi Ya ro adene ngeri asengi. Araja mi'rajun tangga untuk ke atas. Jadi di loro di pol di langit tak butuh dia ro indona de ngikor di batue. Ternyata ya ro batue ro tuna na mendra nabi tamak kale ya koro. Mendra di nabi tadi anak na de ngik maco ya ro batue tarakatoi.
harakatoi makanya bunga latala we batu saya melo lawi ko asa meletok macori Muhammad dan mulai batu Jibril lagi yang kena miru mustawa dan mulai dia sedana apalagi ku batu miko makanya batu ko gani pale ko natakala jok katora masiri nali suku bakko makanya bunga latala ko masiri ko lisondro no ko tu mondro di batu ko letu bakko. Nah jadi ya batu malepai waktu nana makoro magaruan ko diawat tapi ya gena rapat mau di tanah ya no riasa batu tagit tungge di aksa di plastik bagi pak balukan ni galu nan kilo katong mitai pak ko boleh aja lengi dega aga di bawah tama kubur dega ada tangan kosong nah magi bu balukan itu geno otak tuh balu nih foto agak cicita daripada mati ki istri baru yang pakai di belakang nikmati memen nih syukur ki kumate ki tamar Ramadan kanata mato makiri bepal masih dan niaka ki oh wah ngapalan na papabuka aku ya wehe paletul lo nyawana indoku almarhumah anu binti anu letu ya tu narekong kamu manre bepai ya kau gaga manre de gaga pahalana acara mah kau sengkan kada kaya tu kurang malangi makir tebe pak ada nama gati di kamu taruh dan tahu capu dapat di kamu ya toilah pepe pabange akadan Allahu akbar apa mula ni rob minum ya apa bang pura memang ini gasa dua kaca apa bang pura na la ilaha illallah napi si polo di bertaripan magempu mupi dipilih si polo to enak kama ni la pepe ada qamatis salat gaye dan napi si polo di si polo kempi ko magempung mondro ki manre calale apa ni masih ditoki macoy ki masumpah aja kempi dipilih jama-jaman na bu nakia masih ditoki calale tak terpaksa kata beretodi Allahu akbar kabiram napa ni dia pak kempi dipilih magempung na kama ni jadi taruh boyo lo na capuri tenang remana ngero apa pelah dange barongko agapi pura pinan remana tahu apa di kame ya lo makaluru mapelo capuri di sipepak dulu ko tuh para manyamak ko masuk aja mangaribi enak tak kira-kira pasti enak tapi ya imang setoya leta baca ki pangepu palima ponco aja tosi na Surayasin mau pangepukan Surayasin na pangepukan atau lo talamat tarawe ma ponco na ura ron lisumanen ni lati di bolana mulun ki mandi cemeni ura ni ron hala ni wajunna makanja magelo makesinge macakap mapacinge apa na semprok minyak parfum tania minyak kayu putih disemprokan ero lo kan ima tarawe woi mawangi ya rimang lantas sabena pak malolo muruna jadi ero ni macoai soro ni aparenta ni mau magelo sambetan arek ko telu mani isi dua leda si di melotak dene oleh tahu ni pak bang itu poso anyala cala lala lebih mau ya roh anak dinia kisuro contoh mi ya roh imangeng kata mubalagana di mundrinna tapi nakama mubalagai malam pertama toko bulu salat sunnat tarawih jami'a rahimakumullah salat la ilaha illallah teri oi mamu teri ngerangin
ini gaga kasih matarawih karena meninggal 6 bulan yang lalu. Menenget tomu pindoku liang kita lekko makanja. Napa nih sadar? Ini maka tahu kita teri ngerangi bapakku. Mau bosi naroda sepedana. Loma bele. Loma palu. Nong kosok ika makuliah aku sarjana. Waktu ko si sarjana melo nama bayi ini. Mau kandaan na manu na baluk manu. Depa kasih ku bahalas si bapakku mati Tony 3 bulan yang lalu. Teriko ini ngerangin dona. Teriko ini ngerap bapakna. Idi bu maka tau sita teribu. Iya ngerangi lakaiku. Magana na mati lakai tabu. Iya depa na mati na teleka. Jadi boleh mau cerita balik tolak kasus na ditelei. Enam teri. Sekarang yang mana naroto mate taro cocok nih. Apa bukan ngiri masih gie? Tiwi di barongko siapa tuh puang apalan na ye papa buka aku paletu lori jawan atau batu aku. Iya pada letu apalan aku diandrai. Udah diandrai dia kata apalan apa dia mandrai. Jadi tarumo itu wenandre da papura dapat di kamu. Nakoro. Nah, cinampa matarawe ati siki ampulo panosi di cilegange. Apalan na ye ponge paletu lori nyawana tomato aku. Letu ya ro. Subhanallah. Ya resek anak maca. Uburu na tomato atta lo kaki mitai. Tembok-tembok sedikit. Tidak perlu terlalu tinggi. Ya kumagana bido iya sumbang asisen nih. Saya gana perlu nama kanja di masih iya. Iya situ pak kapal orang. Nah kapal aku gak ketemu yang mengkosoki kok. Saya kosok sampai tamat. Aro pada motor kalau kaki di Mekah meliki Quran. Napa di Patama di masih iya. Ada katana. Barakungkap baca Quran. Lo kaki apalan. Aro. Pak biasa mah pandai orang soleh. Sahabat kupura di pandai masih ada makanan dalam perutnya. Mengaji lolo ngetoki pala mengaji. Mat tahajui lolo ngetoki pala tahajud. Mat tarawih lolo ngetoki pala tarawih. Apa ini pura pandai? Tak kala ngerang. Pangkamak kutana na sengustad kupura na mat tarawih. Mawitirika. Ora ka mat tarawih witir. Cinampa iya tangga benih paseding nga. Mayelo kama supaya sunat toba. Odi moro. Nakiapura na witir. Mayelo si kama supaya toba ustaz. Odi moga. Odi. Napura na mawitiri. Mawai kumura ki. Nasawasa witir artinya penutup. Oh salah memet ki. Iga pak guru ki makada witir artinya penutup. Dega agama korok. Witir bahasa Arab, witran artinya ganjil. Maksudnya sholat sunat ganjil. Sholat sunat ganjil itu sebaiknya dijadikan penutup, tapi bukan berarti harus jadi penutup. Jadi wedding taraweh, witiri, matinro supaya sunat obat. Purero aja natoma witiri papura nih. Lawi tarawani fil lail. Dek dah wedi 2 witir di sedia weni. Agi tapaan kira-kira bu? Kata ibu-ibu makutana, kata sini na sengan ustaz yang suami istri. Magi suami istri na senganu, aga ya senganu. Sepure berhubungan di malam hari. Mana di malam hari pama puasa ke baja. Sengnya naro sudah hubungan belum sempat mandi junub imsak. Petkogari roh. Puasa gaya rega dina puasa. Apa deh pada ceme imsak nih? Jawabnya adalah dek nama rigaga junub lewat imsak. Tidak apa-apa. Yang apa-apa sementara berbuat junub ketemu imsak tidak berhenti. Ya roh apa-apa. Tapi terlanjur nih junub lewat imsak muli sufi pak berjamaah subuh baru mandi tidak apa-apa. Ya,
ia mikul sementara berbuat junub, kedapatan imsak tidak berhenti, ya roh masalah. Nah kenai denda, siaga denda nah sampai puasana di saliwenda Ramadan 20 meter terus. Dena wadi di selang selingi, niga sampai iwi lakai bawang baine de. Magi tangkali ngaboy bapak na, lakai iwi sampai iwi. Kada iwi kababa pada semua, dena ada le sedih. Mana kaya sampai ya temo tapi napasa ka. Tau ngemu ga. Ini contoh mi. Nah sekarang, Nabi tadi waktu nelawa mina raja di pacingi holo. Anu pada liar Nabi tanu macaka ma pacing memang. Di tesesiarona. Na di pasuatina. Na di bolo wa sam-sam. Na paripat kalepu pa manlisu. Aro? Jadi kutomelo siruntu mo Allah Ta'ala. Pacingi atita. Aga pacingi sikiri. Jadi pergaulan disucikan dengan cara minta maaf, hati dibersihkan dengan cara zikir, harta dibersihkan dengan cara zakat, sedekah dan infak. Macam kemana ngero? Yena letu rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yena letu. Pak macakai. Minta maaf kepada orang yang pernah disakiti. Makanya jaga agama tempok. Kalau tak tempoang pangkat pensiuki mah tu kegan kita di teman siu. Awak tangan, iya pada pakai seteru. Kecantikan, cantikmu pakai 40 tahun larino. Tunggu tanggal mainnya. Dan ada api murut taruh puluh na telu. Loka di macam ini kita tak patah. Nah mulai kira-kira tom itu tanjang. Oh pakai kawat gigi, ku terlalu mani gigi, tanja peleng karton nih. Jadi jaga gama tempo, jaga. Nah, pabisana tiya sikiri. As-sajuma ya Allah si sembuh. Silakan lebih, jangan kurang. Pabisana tiya ku jumai ya Allah. Hari Sabtu la ilaha illallah sisebuto. Ahad ya hayyu ya qayyum sisebuto. Hari Senin la haula wala quwata illa billah sisebuto. Selasa salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sisebutoh. Araba istighfar astagfirullahaladzim sisebutoh. Kamisi tasbih subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi. Semalam pelada sedih Ustaz. Dan awak dikurangi bawa dimah wa bihamdihi pasal ini. Kada bawa ni subhanallahil azim ya wa bihamdihi jangan tapau. Sia tu lagi dia boleh maaf lah Ustaz. Kau tu balik pasal itu ni wa bihamdihi. Kada bawa ni subhanallah. Pak mustina subhanallahil azim wa bihamdihi. Tapi nasing malampe. Jadi ya bawa itu balik subhanallah. Sedena wadi dikurangi terus Ustaz. Aja namu baca lah kutu. Kau cara ada dikurangi subhanallah. Kadang ni kau tu suba. Kagak singkiri suba. Mesti subhanallah. Kami siaro sesebu. Nah macam ni roti ro. Habis sana ti sosok. Agak ada salasa bu agak ibu. Kalau paisi. Baca pun supaya kau ye. Salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena saya Ustaz kita kuat saya agak kita koro. Asadi tanai Nabi ta ya Rasul pekoga bateku masalawat koridi. Maka Nabi ta pakul bacai Allahumma salli ala Muhammad. Dena maka Allahumma salli ala sayyid Muhammad.
Ya Nabi baca nih Allahumma salli ala Muhammad. Maka kita dibaca sedina Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad ku ada se. Nabi tapau ya ada sesat. Oh iseng yolo. Maka da yero Nabi tato maladek mapakatunale. Apa yero sayyid maknana andi oku peta karai daing uang raden kanjeng sultan bos roh Nabi tetap melada bapak katunale jadi dia mungkin maka dawe mesti mutep buka bos mesti mau bika karai mesti mau bika oku mesti mau bika peta mesti mau bika sultan dia nama kor Nabi maka Nabi tetap pubawannya seku Muhammad Allahumma salli ala Muhammad iya sahabat sama pakatunale nah kaya kata-kata sayyid puang Allah Ta'ala pawi sayyidul bashar pengurunya manusia bosnya manusia jadi magi dia tahu maka kada sayyidina nah sayyid memang ni mai dia tahu bit andi nandi memang ni magi na dia tetap pui peta memang ni magi na dia tahu bi opu memang ni magi dia tahu bi karain na karain memang ni ia nariasa sayyid. Jadi itu makanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mau tahu nih roh hadis saya makanya Allahumma salli ala Muhammad apa Nabi tarin tanai. Iya ada orang yang kertas apa nih tiai. Kalau maka tahu baju mah tabe ustaz tahu kia serta. Oh kini Amirul Amri. Pura nih. Alena mani mempasinolongan. Kada kira orang sekolah di, kada sedih selesai S3. Oh kalau begitu doktor. Nah oke ini doktor. Aku tanah serose dia di padan nato ha. Boleh maka kira-kira roh. Sengkat travel na oh kumak itu haji. Oke sih haji. Sengaja kira-kira anu nadi jabatan jabat-jabat sepimpinan pesantren. Oh biasa aku pimpinan pesantren di opi kiai. Nah oke si kiai pada legal suruh roh. Maka ada bawa mereka Amirul Amri. Ero contoh apalagi Nabi tak jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Soaga bu oi bu soaga kami sih Salasa wasaki mati indro ada tanah indro bu ya Salasa bu kami sih aga bu tasbih Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim wa bihamdihi jadi kata kada bawa subhanallah ya nur pak bisa nakir waram parangnya pak bisa na seke kada semustad si agar seke na walet tegi ada sena rostad engkaro ada sena walet siap buni buka kita dengan dilulungan ya kan kutu kita agama kena pasu sekewale. Jadi pekoga ni dari pasu sekena tak ini pasu. Nade gaga wale pada waktu Nabi tak. Iya tapi engkau kau dia kurang ni. Wa atu haqqahu yauma hasadihi. Keluarkan, berikan yang berhak menerima pada waktu dipanennya. Jadi kapan dipanen pasu memang ni. Jangan dikurangi sifat dan sekasana tu reke. Kuda pasui seke, kuda pasui semestina seke. Engkau tahu na sepuluh pasu seke ku ya Ustaz Indo kualang denasa sama pasuki seke jalur ke atas. Dia sengaja jalur ke atas ya rona renge Indo na ambo na nene na lato na matru denasa. Detona sama pasuki seke jalur ke bawah. Anak-anak nalang, anak-anak po na cici matru larino denasa. Jadi mesti jalur ke samping. Ya ku banyak tahu Ustaz, jalur ke sampingnya tuh, tapi detona sa pa ya roba ini tanggungata. Ku tanggungata adalah seke denasa. Jadi ulang kai mapasu seke na rembai dena denasa. Nage kubai ne mapasu seke na lalakai na sa ngagira sa apa lakai tania tanggungan na ba ini tapi halo aja lalu to praktekan ini anu apa nih pengetahuan bahwa
Iya tuh bayi neta ngata pak. Jadi ku bayi neta dena sumpah jang ini digumpa lakaina. Makin ini lakai dari gumpa pak tanggung ngata. Ini tanggungi. Jadi napa panda dena sumpah jang indo anata ini di palu-palu. Efek kau kan di mana batena pasai. Nah sebatena ku pasana mewah mi sampai daripada ini di palu-palu. Ya sampai cocok itu. Tapi ku ini pula kaitan dengan sumpah jangan ada nak kayak pikir melo sampai. Maka ini katanya tu tanggung ngata. Deto di tanah ini so di mundri, magin ada na sumpah jangan kain. Tega apa kok? Jadi elo udah elo kau sumpah jangan sumpah aja kok. Cek kau sumpah jangan urusanmu. Yang penting pemasukan lancar. Akrab itu anak stora doi na lancar. Nah ini banyak tadi na sumpah aja. Boleh dipukul. Tapi tanya balo-balo, agak balik masker. Dan tangan tidak boleh terangkat lengan. Jadi makmumi bawang salat. Karena kita sudah penedingnya, memang apa dena wadilah kayena jagung bay dena wadilah kayena tudui bay dena wadilah kayena lepak bay dena wadi ngarap hukumnya. Orang ini tetap pakai masker, camu bebas sumpah aja, jalan terakhir ganti. Orang tembak ini ceritanya. Ya Allah. Ulangin nih su. Dicakaki atinna nabi tadawana jompi ulawang. Narekong kadale talau umroh, lau haji, atama ni koto dibantu masale koe, ya wana jompi ulawang menenge miti wai polo riasa botoluk tanah kena. Koni tu mon rumah lebih padongen. Nari laudi di pongala talamak kadau kuang. Tabollo ka nasabak pamasemu. Taceme ka nasabak andam pemu. Tabisai ka kuang nasabak pacarinam. Karo konir di tesero na bitta. Dapat lutu di burake Allahu Akbar. Lutu di burake. Engkau sadar ke Muhammad. Dena menyen bitta. Nabat teruk motoi. Nah, jadi ku dirutu ni ketabere Allah, pateru ni. Jadi mondo sih. Allah, lagi sih. Allah, lagi sih. Pateru bawan ni. Nah, saya mau ngerasi balu-baluku. Saya tami bisa gitu pacok toi, kesuruh kau lo pacok pateru bawan. Nah, ya tu ku ketabere ki dia kalimae, aka. NU naka, Muhammadiyah naka to. Kedua organisasi Islam yang pendata lama di Indonesia. Kutania NU Muhammadiyah, Kutania Muhammadiyah NU. Cara salatnya seragam, semua angkat tangan. Allahu Akbar. Makro. Tapi mompok pendatang baru makokoe. Deto panat tama kapa di TP Haji. Kau minum tu kapa saliwung. Denak kali mana? Kau minum geteng. Allah. Akbar. Ih, gapat areka. Kalau lagi tu kata ini ya. Apa nasapa je tak tu napasi getui. Magele apa je ku yang ku digetui. Rangkap pada dia gae. Ya ku jaji si matu dia ibu jarak sedimeter silade di rumah rangkap. Sedimeter jaraknya sependapat kayak apa deh sajana kami tahu roh agak sana agak eloi polisi ya agak sana omikron ulat telu gare makin wasan na iseng makadang ulat telu nama depak ya roda gare yo makin na isengi pak depa bajang ulat telu di pau memang di makokoy hati-hati bulan 3 sisanya kada season hati-hati bulan Ramadan apa ya sih tutui mana kalasa 2 tahun ini tiap bulan pangingi ki sedih ada toba kagak tahu kita ya di masjid Allahu Akbar langsung berbalik ada nah pura mana nih kena corona tuh pura mana nih cuma dek parisa apa ya baru ke kira corona aja tuh
Sisa ku si sependapat yang ku masih jadi tutu. Ia tu kung kasu mabeta na poji na bukai. Au. Lokai ni bolana pun nanasu, iga pun nasuro. Sekaroi pun nanai. Lokka kini bolana. Assalamualaikum. Salatama kita maki. Agak ngari. Ya anu sutta ku lokka ki maberjama subuh na bukai ki. Maka dia pun nanas. Dena tu. Ukurupi. Lokka ni maberjama dena anu ni. Rapat di lokai bolana pun nanasu. Sisa na ba dia lokka ki maberjama mabuk kamu. Tapi sisa manipa langsung ke punana. Si boy lari si boy di punana. Lokka ni dilaban dia tidak ganggu itu si boy dena. Apa boleh kini bolana punana supawang. Iya virus sih. Iga punana kung ngalatala. Pagkokan ni lokkai bolana kung ngalatala pabuan. Kaya bolana al masjidu baitullah. Na iya masjid bolana kung ngalatala. Oh kami di masjid. Tadi kami cuci tangan, cuci kaki, cuci telinga. Liwat cakakna. Agamuna tu kukoki di bolana pongi madararing. Nah daerah udah agak-agak kuda disingkang di pungalatala. Jadi ada tuh ya kalau di Pajokka tepel. Indonesia tidak mungkin merdeka dari kuakal. Pakai dia akal dia mungkin. Belanda, Jepang, Nippon, Portugis menjajah kita. Nenek Tariolo. Telu kilo ini mata ditembak prak. Pas senjata mutakhir na pakai. Nenek tak bambu 2 meter na ciru capat na. Nah kia dorongan keyakinan, dorongan keimanan, bambu yang diruncing, ya rompur yatina kulelu ku pepe ku poti balandai. Dan merdeka na pepe balandai. Dia buru sampai pulang kampung dan dia tancapkan bendera merah putih. Itulah NKRI. Ya ria setodo, ya ria sekeyakinan. Ini tahu sih, nak kena kau ha. Boleh tahu nak kena, tapi tak tahu ini tak boleh. Coba kalau ke desa, jangan takut, tetap ibadah. Boleh tahu Ustaz saya kena baca ini mundur supaya subuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Wa katelu di mundur supaya subuh, wa katelu di mundur supaya maghribi. Asubawan no. Maka daripada saya pakai masker, masker. Apa doa dan ikhtiar. Cocok enggak kira-kira? Makro. Ini kita tahu ki jangkau ke masjid terpapar kok. Gana tunda 2 tahun. Mereka tu pada angka di pasai na silada ni macawa na pasa mandele na macawa. Kau kena macawa. Pengelima kurang. Papindra tema kamaja. Arisat tem mendre. Cicilan motor menunggak. Anak pertama meloboti. Bapaknya berencana tahu. Kau kalau macawa tahu. Contoh. Ya Allah. Peramanan itu kamu dipaksa peramanan ini. Nah kita tidak terima kalau kaki di Mekah, tetap botoki di guru di Mekah, di karantina 4 hari. Lisus iki di karantina si 10 pasona, tapi kurang nih itu mani. Kurang sekali nggak diwani 5 mani. May tangi di karantina tahu na beribadah. Ya Allah ya Rab. Urat terlipa pinadiku ya gara-gara ditongko masih kiris dele bisa kedatangan kalau maju mah. Nangis saya Pak. Ya Allah, tajelor ga po kega masih kita buka elo ka maju mah kuat. Rede pa pinadiku sedih. Sisa nawalan kasih otoy masu.Endre pa pinadiku. Padeku biasa dewa juma. Sisa nang kanawita masigi di daya. Daya karo mega oto tamatona tamato sisena tama ka dengan segi langsung di kamar kada qamat salatu kada oi apa ini salat duhur Pak di mana letak logikanya salat duhur dari Jumat dengan jumlah orang full masjid kalau larang orang Jumat tutup masjid dari pagi sekarang taman dengan tuna Jumat apa muka loro siapa yang mau tanggung jawab di akhirat
Senganu Pak, kita selalu ditegur sama polisi. Mata-mata polisi karena bapak polisi. Bapak mau tanggung jawab di akhirat. Orang tidak salah Jumat. Sudah kumpul begini. Coba tanya nuraninya. Asma kedar polisi. Terserah Pak Haji. Maka dana terserah menreku di mimbar Katoba. Lesok kapoleh di mimbar. Gala salami Kak. Termasuk Pak Lurah. Terima kasih Ustaz. Sudah 9 kali kita tidak salah Jumat. Coba. Jadi si tau kena. Mau topak pindah di Pak Lurah Jumat. Cuma minta toi. Tabe milo dampang sama raja. Kira-kira sependapat mau itu kapan tuh? Ramadan atau tarawih ki? Iya menengen rapa-rapa itu gue. Mau disuruh lau deh itu lau Pak. Nggak ada belum tarawih sesuai mata-mata aku yang mite langsung bawa diuni doroku. Si sana malam kedua si terlun rebah. Tapi dia gak ada dia. Nah pasangi masih gero di toko. Apa ya di KPKP kemana ni magitar kemana ni mana? Iya mesti dah ya di toko. Ya Allah ya Rab. Dewa kada aja tak pakai masker, pakai moki, pakai ki, pagenai 5 tak pakai. Pakai ni. Apa lama tarawih matu Pak? Si ulam ni lebih nak tarawih tahu iya. Ya Allah ya Rab. Namo aga di jam aku dena silolonga sumpah jange. Lo kimaga iya na tu poko. Mamusu lagi tahu mamusu perang. Na mesti salat. Odiki kowe Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ni alhamdulillah langsung ni. Jangan tak baca dekat kita apa mamusu tahu pura robo ni po sabi Allah di mangamida gasa ni lari. Ko di kantor desa na pa suju. Wedi Sabi Allah di bang Hamidah lari siki dia parita pasti dapat suju. Wedi mamusu lagi tahu apalagi ya mirai ini cuy nak pada disempadan. Kau cakap tanah mana ni rurani itu apa betul pada sana? Ya Allah ya Rabb. Supaya ibu, supaya Pak, supaya berjamaah. Itu kuma berjamaah ki besar peluang diterima sumpah jangan magi si di mau diterima kau tuh diterima mana nih sedih masigi. Kakak di pengalat Allah mereka Quran muita masih fajar tete haji Quran buang maka aku tuh deda wusu imange menangka aseng anuna wale na nengerah contoh mi jadi dimundrin nama ketosi ya dimundrin sekandam manuna nengerah sedena aseng anuna galunda sedena si pokoknya dega ka wusu akade pengala tala makun raya parsam namoi saung kan nenek saya di korone nenek more ya ro wusu ro akade pengala tala tarima ni supajana si di masigi gara-gara ya tu nenek calaleina tu wusu tarima mana ni si sanna supajang isa maka ni mereka dega ka wusu kira nenek semate kurang supaya mengerti daga ga wusu akade ko ngala taala paresa ya nuna sapna ku lurus moin rapat tarima ni pamaber jamai jangan mau pikir gitu wusu dena wusu ya ku malu mau berisi tarima ni pamaber jamai ro lebih nama berjamai lo kaki ma berjama mari lo doa ki lagi se di mau diterima padongan aku tuh diterima mana nih sedih masih asal bak kami ki bang kata teh si milo doa jamaah magi de milo doa jamaah ikono sehingga nami sengi pong imam makada oh kuang paturungi bosimu papagalu ngalena apa ya pabalu pejeka kada nami macolo di pejeku da parogi da kalen na da bajo kaye lebih na isengi pong Allah taala kebutuhanmu ya na iseng pong Allah taala makada cia ko kulas solo pejemu na toro kuangi kami bawan ni dene lo madem kami nganu nasa maka de matu kay mga kuang tambayang nga wija keturunanku kuang panapi sa dia na puang iman ya aserani sila de kamu kosoki kumak kami karagana 10 pwede na pataon na ye puro
Naisa pun Allah Ta'ala maka da ceyanin kanata naisa. Nah, tak kami mo toki iya ro aserae kamasuroi boting hamil melahirkan kata tambah anak tapi anak cucu asenda. Jadi pun Allah Ta'ala selalu berbuat baik. Lalu sedega gare ada sena ustaz doa berjamaah dena dega gade sena deta bacai payak wa apal ada sena doa berjamaah lah. Ramadan mah tuh doa berjamaah wah mas semangat tuh semangat anak kamu ni mumbal lagai kata abdir na masya Allah si mak bali-bali Allahu akbar Allahu akbar Masumang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Letur capakna Allahu akbar Allahu akbar Sami Allahu liman Rabbana lakal hamd Masumang kimat terang Allah Bismillahirrahmanirrahim. Semangat kita. Assalamualaikum warahmatullah. Lari mana corona ai lari mana tahu ki. Ballam minallahi wa ni'man wa maghfiratan wa rahmah ya tawwab ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin ya Allah. Tetap sikir Allahu akbar Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha katibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa. Letur capakna Allahu akbar Allahu akbar. Mau 20 rakaat sedekah tarawih kowe ya 20 deh gak tarawih arwah di Mekah 20, Madinah 20, Aqsa 20, Masr 20 mana? Ya tu arwah Asia deh nak tamat Brunei si bawah Malaysia pak 20 tokoro iga me pale Indonesia tete haji contoh mi nah sedepan kahada baca ye akada nabi tarwa mi tarawena mau apa ada saya itu qalat Aisyah tu berkata Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan wa fi ghairihi illa 11 rakaatin. Kada pangulut Aisyah na iya surona Allah Taala dek na pura lebih sumpajanna rilalenna Ramadan kuwa itu padisaliwenna Ramadan sangadinna 10 di rakana aro 10 di rakana 8 tambah 3. Betul itu hadisnya sahih. Iya tuh patan rakana pada berseleng genep di patan rakana pada berseleng malah si patan rakana pada berseleng siaga nih arwah na tambahin di telu siaga nih 10 sidi. Iya tuh gauk nabi ya tuh gauk nabi ya doan rakangnya gauk sahabat natanay ka guruta tegaya na ro magelo malabdi makasi makanja dia coeri gauk nabi atau gauk sahabat maka gauk nabi mo apa nabi tosi kada guruta na suroko dek na yamanan na pigaw nabi tadi pigaw to iya ro na surangin na sangit tabi sohibi masna ikuti sahabatku dua-dua dek na maka ikuti saya 4-4-3 10 sidi apa nabi saya dirakang sirakang pangupuna suratul Baqarah alif lam mim sayaqulu tilka saya dirakang lagi pigaw nih den repot aja nih wae yo terlambat ya lo nang papura pidato ku cedek mani. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kata pura mampara nggak minum teto tahu dia tuh ke Pancasila aja
Nagoraya sa Ustad minum berdiri, pagi waktu minum berdiri. Magai, sengaja hadisnya dilarang. Kada kagak hadisnya, sedang tahu apa yang nak perubah. Karena saya guru hadis, saya hafal hadisnya itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yashraba rajulun qa'iman. Rawahu Muslim, hadis sahih. Rasulullah melarang seseorang minum berdiri. Hadis sahih rawahu Muslim. Itu hadisnya Ustaz. Kenapa Ustaz minum berdiri? Iya tuh larangan yang korotan, ya larangan haram, larangan makro. Kalau komisen yang mana larangan haram, yang mana larangan makruh, yang mana haram, yang mana makruh, ancanya santri itu aku bawa mana kok di sana. Makruh, ya sangat makruh boleh berdiri, lebih bagus duduk. Nah kayak kuno si katu dan apa mendre koi parompai bawah, tok bawah nah. Kayak 20 rakaat na tarawih tama tu 20. Ya ko de taw let to may tati memang di bangko-bangko boleh dibolatan, satu bangko-bangko lipat di mesilaram kamay gama paro. Bangko wakaf. Ati ni boleh bolatan. Ada na kursi tamu tak di TV baru bawa di masjid yang kursi dilipat. Eu kata berani Allahu Akbar. Tu dan ni. Elok pasti rokok dapat terokok. Maka tapi meloki malarwa de tawa kada salai kamu to palarna silakan eloki ma witri aja na ditajak ki tetoni mangi paterui anya witri di mundri wedi imange man ya tarawih alena man ya witri wedi na dua kami tarawih dua rakaat tona dulu idi napa tambah sidi pura daripada idi sidi tajak masum pajang tarawih lagi mange masum pajang ngise makmung ina wedi apa terlambai daripada pura masum pajang ngisa pak lepas si menonton sepak bola matama tadi masih jadi kamana salat sunat tarawih wih daripada pura masum pajang ngisa kau dicara ana oh maco itu mah tarawih lah kurang paham gitu. Acoy ni masum pajang nak yaman ya isaki imang memang kada usolli sunat tarawih ini tosi usolli fardul isya'i makro jadi salat isya ikut sama salat tarawih boleh yang tidak boleh imam salat mayat ini salat duhur beda boleh makanya dia lain gerakan dah supaya tomate pakat abere loro patan rakang pekor dene si kena. Aro terakhir patete siaga nih. Deto tambah mengebu, deto tambah menge. Deto cocok di nak iya. Ini ada pudangnya lain Haji Maria makada belok kada listera bola belok ka tindro sia Ustaz mernulak dekat. Alhamdulillah cedek piu yang dulu dukung jadi tarawih 20 tambah telu witri wadito 10 telu witri 10 telu seng deulau di masjid ya Ustaz kau ni bola sama tarawih sengaga na pengupu nak agak kita apa lah nasa kuluan lah Ustaz ya na tu siar lagi nasi polo bawa malengo ya na tu si polo ya na tu semua Rabbana nadabina wal maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad allahu akbar rosiki cina perkara kedua ya siro puluhan lah sih udah seponcol ada sedih Ustaz elo to sedih main tanah paroko iya tapi puluhan lah minta apa lah Makoy bukai kurang mengaji ki maaf tarawih weding asal ada tulis mengaji gapala sandai ya baca pada kula Allah ada wakasi ratu napa roko weding kata kali werolakai biar perlu surah paling mapunco ina apalah inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna
Dene senginaga ala de cengengka na sekolah di dunia ya narsumpungan sa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka de bapak na cilaka tu mulo mulo ya kuda di segi sempurna rokok ni esa jadi aroma tu kurang malangi na ya roi mange lupa ibacana aja nama tamaruka. Ya lupa ibacana ya regal lesa ibacana taro nih sebutu. Madari tahu tu wati ini pamulana capak na wala selesai. Wati ini wasaitun wa turi sidin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق manangkal lari mak bangkai man tapi ku kejadian ni mak korang bagi jana tamarukas semua yani makanya ya Roma tu pak kapal akoran ni anu ku tak duan rakang sampai si gargapatan rakas sampai si supaya mak biasa mana ni ruan anak taro iman ya rana nak bicu taruh botol tamak mana marukan ustaz pesan ni anak-anak jungkiri taruh jungkiri na guling alena alangi dui kadai mualai jamu guling alemu namanya anak-anak engkau tahu coba tomatona ini dah culin anak-anak apa ye nenekmu lagi nak kujago riolo apalagi mana kau bicara makoro namanya anak-anak jadi taruh marukan namanya anak-anak lari-lari taruh lari-lari panana kecuali bapaknya lari-lari gak sepak jago tapi anak-anak muat roh bakangnya rumah tu pak mai kamu saldo nama si liang baju seragam ya roh nak remaja roh liang mana baju koko supaya ia na rumah tu matala bepa alena protokol alena mubalaga alena kasidahan na payarana na bicu di muka memen ni maka dan gini na puralpa akhir Ramadan malam takbiran diberikan hadiah sepeda tanda penomaan masjid ya aku pakor masjidku ya aku pakor lihat mana baju seragam nana remaja selama tinulutut tamat kasih bapak-bapak na sengidi ancaji remaja tahu ni li sudah dilihat contoh malam takbiran pertandingan takbir Allahu Akbar Allahu alam mana dia maka jadi memakmurkan masjid bukan hanya fisiknya termasuk isinya masjid dibiayai beko carana imange gaji wi papangnya gaji keliling servis gaji kalau kerja nyama fotonya wana imange ini dapat mencaji iman ini digaji tapi iseng yo loleta siaga palapa agar lo buka baca apa kamat koro memenuhi syarat silakan kama sigi purawon roy roma pidato jano pudat konron na patengang ama cerama na lopo aja kuno mapolo pipena mapolo pipena taposok anu jadi pura kama pidato pudali pacama di tamasiri ni tamasigi taro delo na mana panjang na mana bulay ko napa masigi mimbar na talopo ka sengan ustad elo ni di romba mana masigi rom may gadi duina may de taromba de to gagapalan na yar to mapatama sumbangan ko de ki pake duina to mo na sengian ro tama ni dui sikyang igana si senna yar bandara na pinrengan ni yar to minrengeng ngilenya na salay kampung salah kampung ni jadi segala akhir-akhir mana tahu dia gak mau sumbang ada kaya tapi makan mimbar ini elo di polo aja itu itu selesai sangat beruntung tania ko iya tania jadi budak ke sendaro kampung patai sengamang mah tu lagi pawasi asal pindah tahu kat ustaz ya Allah ya Rab engkau tahu masih di pura lolo kan di bawah ni roh engkau tahu lo minder pulopeng tabe pakai dulu pulopeng tak ada nah iya betul pulopeng engkau ada walakon lo kanu meli pulopeng
Senang kamu puluh beta tuh, nasa iya puluh pemasigi. Buat di morek ko iya nak kira apa pak dolo. Ko sepakat mana nih pengurus apa nu kupin rengi. Batanya ya pundan je. Kecuali rapat ki dolo. Sebentar malam kita rapat membicarakan tentang meminjamkan pulpen. Ko sepakat mana ko pin rengi ko dari sepakat deh barani. Batanya ya pundan je. Weh saleh ada ya rotawe rodo. Tapi anak-anak berhasil pak apal aku rangkul di Mesir. Iya. Arok lologa baraka. Engka guru terjupan saya tadi aku nih masih gih. Pangka biasa romaik neng kata lo mata siang kalau minrengi. Akhirnya guru tadi elo dia anu matu tuh disepakati dulu. Jadi elo di pudah mana pengurus maka ada kesepakat moki maka ada sampangka koi nak kena susah elo mata sia. Wadi dia pinrenga maik na masih gih. Kesepakat tahu dia pinrenga. Ya ku deh aja katanya di pundak amahanami. Ro contoh mi. Terakhir saya sampaikan Pak Megalade lupa wakil nama tengen na tetong. Ya ro nabi tari waktu na letur yase na. Patru ni mendre Jibrilu de na ulen. Ayana tu na mompo di kitab barasanjie. Anta nurun fauka nur. Iko Muhammad aja ku rasa na kota jange. Apa ya ro Jibrilu de na ulen lalu lah ya. Nabi tada sana mubi ayana ro anta nurun fauka nur. Dia sana paham ni Nabi tak perlu disedi onrong mabir selen di Nabi tak pun Allah Taala at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah tapi balik ni pun Allah Taala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Guratu Jibril di bawah assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin masyarakat di Nabi kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya tu masyarakat Imam Syafi'i dapat kedo ipajeluk asyhadu an la ilaha illallah usah bide gagapon risompa sangadina pong Allah Taala Imam Syafi'i ku Imam Mali da putar ai asyhadu an la ilaha illallah ya tu si pangulu tamam bing hamban laban na pakedo la ilaha ya tahu sila ogi sa isa asyhadu mana kata aku kata waktu ada na sa ustad dito karena batal sumpah janak kedo-kedo ay magteruma ko apa wasan kadi kita fikir gerak 3 kali berturut-turut batal sholat kepengecualian mau lewat 3 kali aga ya roh jari tangan tapi sidina kumowak kedo kasi aga dina batal Yar tu kumata ki kita se dina kumakakak ki alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ngangkat ta cau dina urang asal ngaja nama koy alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu masalah di supaya jaga kokro soalnya satu jari tangan yang kedua kedip mata mau bakasi agak kedo-kedo ya dina bata yang ketiga mulut dan seluruh komponennya bibir gigi menengit kedo sinna pa elo tak denne de nama sholat sumpah jangan siaga nih bu siaga jari tangan kedip mata mulut dan komponennya 3 ditambah 1 usus laki-laki makina usus laki-laki apa dena pun na ibu erosedi aga yaro jika namis sengit kedo-kedo toy menengit kedo-kedo toy dena batal sumpah jangan nak yang liwat na waset tu mah sama sumpah aja nama tayato ya Allah sekarang kurang mabir salam nih assalamualaikum warahmatullah ya roh lagi kanang wajib lokai di kiri sunnah jadi menengeng kata au mak berselengi lo di kanan napa metui sani supajan nah daripada supajan kiri tadi wajib sunnah berselang assalamualaikum asani ya kiri sunnah ya Allah ya Rabb. Saya rasa inilah yang saya sampaikan. Pakan jadi sumpah jatah.
Saya tu asue pale kumabok kalampe. Ya roh asue dibukakan tempat kita mata rahasia. Nah ita ni dia jena langi ulu di palu-palui. Prak, tasimbung otakna. Si Andre sih ditetek si palu-palu. Wah, repak si ulunna. Nah ya roh asue na hitai. Gora dia asue. Akhirnya asue alhamdulillahilladzi ja'alani kalban walam yaj'alni tarikas salat. Bituanna syukur kama puji ri Allah Taala. Nasabak na pancaji manne mua asu. Dena pancaji ka tau dena sumpaja karo di palu-palui. Ala de ce mancaji asu daripada mancaji tahu napa dena sumpaja. Syukur ka mancaji asu. Apa yang kali ngasikirina asu ini. Jadi sumpaja lalu. Saya rasa inilah yang saya sampaikan, maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas seluruh perhatiannya. Oh, kita doa. Kita doa. Mamuare di Palawa metang diterima ucapan aminnya. Sedimua diterima ucapan aminnya. Diterima mana teman kami. Mengawali dengan membaca suratul Fatihah, termasuk dibaca Fatihah yang manenna ya roh pangursu nama sige yang mendahului kita, termasuk almarhumah ya roh masumbange kena maneng di barakan Fatihah ko itu faidi maneng ye dalam periode kumurota Allah Taala na didatu dan ramalan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaytahu minna fahyihi 'alal iman wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'alal islam. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi sihatin wa afiyah wa rizqan wasi'a. Allahumma qfina bihalalika an haramika wa ghnina bifadlika amman siwaka ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain Makkatul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah ya arhamar rahimin. Waj'alna hajjatana wa umratana maqbulatan wa mabruratan indaka ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.